Kipai ba nong sosnong joka snong Saiden menta kasngi kelai olat bani simenta haka free medical check up badru ya kajing mentoi lengba kajing tip kibadon kam halor ki dawai ayurvedic ya kabalawan pelong ya kane kajing sumar halor ki dawai ayurvedic daka SN ayurvedic medicine kabadon hapo nongpo hakane kajing wan joka SN ayurvedic medicine pelong ya kane kakam lasaki badakis pangut kipai ba nong sosnong ka Saiden kilawan bani simenta banyo ikidawai ayurvedic kibade kidawai kibala itu kerpang baru kidawai kibapmi napo kikenbat bat kini kidawai kidai kibala ban sumar ya jingpang nadu ka jingpang dap sadem ka jing ekpo diabetes gastric asthma ka jingpang mat bat kuwe ka kong iba vasan kabade ka kli jong ka SN ayurvedic medicine kalai thu ba ka jing tmuhi ban pelong ya kane ka frikam kalong ban ai ka jing tip jing shai halor ka jing mentoi jong kidawai ayurvedic ban ai jing sumar ban penyo ikidawai ayurvedic hakabala sothuru bakani kam kan ai ka jing mentoi kipai ba nak sosnong kidawai ayurvedic kidawai kibala itu kerpang kibala ban sumari ki jingpang ba pher nadu ka asthma diabetes jingpang mat ka jingpang ekpo bat kibadonru kidawai kibala banyarap ye kitu kibakrni ha jingdi buai bakin kiar sundon nakini ki jingdi buai kibalong ki jingpang kibala te ya kibabun kibreu khamtam ki samla bat rangba. Jadi kong iba papan ni wan ni SN ayurvedic ni le di kunci ayurvedic asli jadi herbs di komuni ke dawai tempat bah juang di dan kita bapakman di bapak tha di arthritis di gout iki tu nang ta pada ni dan kita dawai kum bapang sekiau kita dak susu hot pe ko kedap dan bun jaju pang sini di kham tam ni dan kita dawai namita gi bapindu ya ke jingdi kuman meta ba beliau gila long ta gi kini ha ni ke jingdi ngat ha ni ke jingdi tu ni dawai ni dan makin long kita telat iki kita kan ini bu ini saya Okey, kayak nak kini kam kena nalor na Saiden, sekui bijule ne. Men ngeladan kini ngidan sesulong ko, ngidan sejuai tu. Okey. Mentang datang start thamai hang ni, buat pekin ba kumdu respons yang kibri, nomor kidawai di babah. Okey. So they are 100% safe, they are certified medicines. Okey.